السلام علیکم برادر. و علیکم السلام برات سازی خوبی سلامتی خوبه الحمدلله چطور احساس خوب؟ شکری الله میشه خوبی تینجی الحمدلله چطور؟ بورک شب بورک شب برات دازور پبیده آمد دازور آمد براد. ایدوم بورک دازور آمد دامش شما براد براد. خوبی تینجی برات الحمدلله احساس خوب. الحمدلله میشه ام، سرش کنیم برات آوا برات براد چک آوا. چک کنیم همین تیاری شما چه خیلی بود برات با بوی این بوی گذاروندین تیاری الحمدلله سوز بوده که شکرانه الله زبا رفتالدیم داغستان آمدیم سفر کردن قبول کردیم الحمدلله پابیده کردیم. بهترین با همین بوی چند کیلو ویز گانیت کردی برات قریب 13 کیلو 13 کیلو ده. بعد خیلی بسیار سختی بد بود یا که خب وسگونکا قین ده هر کس اسپارسمنه میفهمه خودش وسگونکا قین ده. سپرنیک چه خیلی بود برای شما سپرینگ همه سپرینگ برای ما که آدم ده چشم داره ده گوش داره ده دست و الحمد پاویده پراجین هم از جنوبی الله های ما حرکت میکنیم پاویده کنیم فقط. بهترین و پلان چه خیلی بود دستروش هم خیلی بود کردن بود یا که تو نه همون اگه یکم دادم باعث با فکری ما دستروش پاویده کردن پلان هم میکشه راست شد 3 راوند هم میگیری الله خودش تغرو میکنه اون باید 3 راوند دیم ده تماشا یکم ده وش الله میدونه نه که قوت برای 3 راوند مونده هم در کره هم وقت بهتری زور زدی رحمت برد. و نزدیکات ردنویات نه پدر مادر به همین بوی تو چه خیلی اترگیر بود کردن چه خیلی پبید وقتی کردی چه خیلی شد الاخر پیش ابو الحمد برادرو ده برم دم وسگون که ده همش ده سوز الحمد پابیده کردیم آخرسان خیلی پابیده که خرسان نمیشه پدر مادرم آخرسان ده الحمد. بهترین از زور کردی ای کدام کمانده بار اومد نکنی که کمانده تاجیکستان کمانده نورلو کمانده امی آبشی کمانده از نورلوشون قطعا کمانده کردگیم همونجا برنامه بکنیم. حتی نورلوی نو ба наздикӣ ягон бой дорӣ? Бой ҳастай бо баъди? Дар انشاءالله план که ҳаст? بعد رمضان میبینیم انشاءالله بعد رمضان میبینیم یا داغستانی اگر خداوند روز باشه بتمنا میزنیم بعد تاجیکستان میریم نصیب بعد رمضان اگر نه تمنا انشاءالله ماه سپتامبر بوده نصیب. بهتарин аст. Мақсади асосӣ дар ММА чист, брат? مقصد اساسی هر کس چه او برو مقصد نامی تاجیکستان баланд бароштан парчам тӯсна баланд бароштан ҳамин цел монди дар як чӣ мешавад ҳамун цел мондагим иншааллоҳ дарши аллоҳ медонад ки ҳамин команда қатъ бирем иншааллоҳ цел калоне Дар оянда насиб боша шуморо дар кадом организатсия мебинем? иншааллоҳ Fight Night ё Open FC ҳар чиз шуда иншааллоҳ мебинем. ин бои дигаре ки ҳозир шумо дар ҳозир бой шавад мисол ба наздикӣ бигирем баъд дар ҳамин чӣ мезанед кализе мезанед ё ки FFC да иншааллоҳ FFC да мешавад FFC да? иншааллоҳ. беҳтарин аст. баъд барои мухлисо барои мардуми насли навраси тоҷик чӣ гуфтанӣ доред? барои бародару барои касе ки яъне балишка меояд чӣ касе ки нав машқа сар мекунад мақсад ҳаракат на дилмонда нашавад билам нами цел мон дилмонда нашавад аллоҳа шукрона кунад аллоҳ ҳамаша меташад чизе ки аҷдод надошт аллоҳ авра зиёд меташад бо агар шукрона кунад. Машоалло беҳтарин. рӯзо чӣ хел гузаштед дар рамазон? алҳамдулилла рӯзо соз аксиото ина 5 иншааллоҳ зал мерем то шома да зал шома даму зал мехонем меоем успет кардем дар хона мехонем иншааллоҳ. беҳтарин аст. ба ҳуда хай раҳмати калон ки эфири мо чӣ мо қабул кардӣ ва дар гапи моро дар замин намондед бо мо ҳамсӯҳбат шудед. азор аҳмад азор ман дар оянда беҳтарин ҷойҳоро насибат кунад ба қуллаҳои баланд бараю ва ҳеҷ вақт даст ҳама вақт даст боло бошӣ ҳеҷ вақт поён сархам набошӣ дар пеши дӯсту душман. азор аҳмад брат раҳмати аллоҳ брат. аллоҳ нигаҳбон. аллоҳ нигаҳбон брат. ассалому алайкум.
وعلیکم السلام. خب در پناه خدا. اینا برادرها قطعی دلشاد نجم‌الدینов گذراندیم. خیر کدام میره با معقول شید با آینده قطعی کی کنیم در کامنتاری نویسین یا کی در لیچ نویسین. ما قطعا مردم افیر میکنم. در پناه الله.